ndabaramukije aho muri hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abarundi, nukuri Imana ibagiye neza ibarinde. Ndashuhuje abanyarwanda aho muri hose, Uwiteka Imana nabagire neza. N'abatanzania nabo ntago ndabibagiwe rwose, narabonye i-comment yanyu mwashizeho, ntago ndabibagiye, nabo ndabashuhuje aho uri hose. We wa muntu wanyandikiye komanteri, Uwiteka Imana naguha umugisha. Buriya waranyibukije gusuhuza n'abatanzania, kumbe murumva ururimi ndimo ndavuga. Uwiteka Imana nabagire neza kandi abarinde kino cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Ndashuhuje abari muri Australia, ndashuhuje abari muri Canada, ndashuhuje abari muri Amerika, ndashuhuje abari muri Malawi, ndashuhuje ababa mu bihugu bitandukanye bumviriza ubutumwa bwiza. Nukuri murumviriza ubutumwa bwiza pe ntanga. Kandi amahoro y'Imana nabane namwe. Uwiteka Imana nabarinde kino cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana yo mu ijuru ize ibahereze iby'imitima yanyu ikeneye. Amen mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ndabazaniye icyigisho cyitwa ngo nimba uzi ko utakebwe mu mutima no ku mubiri, ntago uzigera winjira ahera h'Imana. Subiremwo, niba uzi ko utakebwe mu mutima no ku mubiri, umviriza, nimba uzi ko utakebwe mu mutima no ku mubiri, ntago uzigera winjira ahera h'Imana. Amen. Bene data, kino gihe tugezemwo ni igihe gikomeye cyane. Ni igihe abantu barimwo barasubira inyuma, ni igihe abantu barimwo barakora ibyaha, mbese ibyaha byikuvye mu bantu b'abakristo. Ni igihe kibi mu bisanzwe. Mwene data uri muranyumviriza, ntudamarare kuko uzi igihe umaze, icyo usigaje ntacyo uzi. Umwami Yesu aragarutse. Umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni. Umwami Yesu aje gutwara itorero. Amen. Rero buri muntu niyirebe, buri muntu niyikontorore, kuko benshi barimwo baritwaza ngo nta kibazo, Imana izatwakira nubwo twihinduye. Uriko urihenda. Benshi bariko baratamikwa amagambo avuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntireba ku mubiri. Yamara no ku mubiri Imana irahareba. Umuntu wese arimo aragutamika amagambo nk'ayo ngo Imana ireba mu mutima gusa, ndakubwije ukuri arimo arakuyobya. Ahubwo nutunganya ibidatunganije hakiri kare ukiri muzima. Tunganya ibidatunganije ukiri muzima, mwene data. Benshi mwasubiye inyuma, benshi mwataye Imana, ariko yamara nimuyishake ikibonwa. Nimuyishake ukiri muzima. Niwamara gupfa ntago uzaba ukishaka ngo bikunde. Uyu munsi turasoma Ezekiyeli 44 ku murongo w'9. Turasoma muri Ezekiyeli 44 ku murongo w'9. Haleluya. Nkaba nshaka kuyibutsa bene data, muze mumbabarira mufata iyo video n'ukuri muyishayiringa, kugira ngo Imana ibona inyungu nyinshi mu bantu bayo.
kugira ngo Imana nayo ironke abantu bayikurikira. Umuntu umwe wenyene yihanye, ijuru iranezerwa. Muze mumfashe no murimo w'Imana, kandi ntabwo uzaba ukoreye ubusa. Imana izaguhemba. Ndababwire, ibi ndimo ndakora ntago ari ibyanjye, ni byanye n'ijambo. Rero mwaza mumfasha mugashayiringa ino video, muzaba mukoze neza. Imana izayibahembera, kubera ko hari abo Imana irimo irashaka, kurokora ngo ibavane mu byaha, ribakure mu byaha. Haleluya. Uwiteka Imana n'abagiye neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndi imbere yawe nyakubahwa. Mana, dore ndi imbere yawe ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Data, ungiye neza, ubane nanjye. Mana, ndungikira abamarayika bawe bandinde. Mana, ndakwinginze undungikira umwuka wera, maze nasame nawe avuge. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Data, ndasengeye abantu bawe. Umuntu wese ari bwumve ino jambo, Mana, ndakwinginze Uwiteka umufungure imitima, ufungure umutima wiwe n'amatwi, kugira ngo Mwami Yesu Kristo ijambo ryinjiye muri we. Uwiteka Mana nyiringabo, dore uragarutse vuba cyane. Ndakwinginze Uwiteka ubandanye weza umugeni. Mana, ndakwinginze ugiye neza abantu bawe. Shaka abantu bawe Mwami aho bagiye. Mwami Yesu Kristo bagarure mu ruhongore, mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti. Ndakwinginze Uwiteka ungiye neza abana nanjye mu uyu murimo. Mwami Yesu, ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Data, urakoze Mwami, urakoze Data wa twese. Savye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Nkuko nabwiye, uyu munsi turasoma muri Ezekiyeli 44:9. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ufite Bibiliya yinazungure, nafate Bibiliya zingurure yisomere mu izina rya Yesu Kristo. Dusome. Uku ni kumwami Uhoraho agize ati, nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azokwinjira ahera hanjye. W'umunyamahanga wese ari mu Bwisirayeli. Yamara mufate ijambo mwisomere. Reka nsubiremo kandi. Uku ni kumwami Uhoraho agize ati, nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azokwinjira ahera hanjye. W'umunyamahanga wese ari mu Bwisirayeli. Amen. Ngo nta munyamahanga atakebwe mu mutima cyangwa se ku mubiri. Umunyamahanga, Imana imwirabwira abanyamahanga batakebwe mu mutima cyangwa se ku mubiri. Bariya bataramenya Imana, abo nibo banyamahanga batakebwe mu mutima no ku mubiri. Bene Data, muri ko muranyumviriza, nyamara ijuru iragoye kujamwo. Nyamara nubwo twiyorohereza, nubwo inyigisho zagwiriye ziyobya abantu, Imana iriseriye. Irikira ibivugira mu ijambo ngo nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azinjira ahera hayo. Amena. Buriya abantu muri ko murafyinata. Niba ubona ko Imana yicecekeye, ntikubwira ati ibyo iyo maherena wishize ko yakure, yamara irafite ukundi iri kiravuga. Iri kiravuga inyuze mu bakozi bayo, kugira ngo umenye ko umuntu atakebwe no ku mubiri atazigera yinjira ahera h'Imana. Iyo umuntu ari mwarakubwira ngo
ngo Imana ireba mu mutima gusa, nawe ugaca uvuga ati yego nibyo, nta no kuzungurutsa ubwenge ngo utekereze wiyumvira ati none kuba ari mworavuga ko Imana ireba mu mutima gusa, uyu mubiri wowo noba narawuhawe nandi? Ntago mwiyumvira uyu mubiri wowo nindi yawumpaye? Buriya si Imana yawumpaye? Ugaca utekereza kugira ngo umenye koko kibyo barimwo barakubwira ko ari byo cyangwa katari byo. Ariko mwebwe muremera ati nibyo, ati Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntireba ku mubiri. Nyamara uri muri henda, Imana irareba no ku mubiri wawe. Ntubona uwo mubiri wawe Imana irawukontora neza 100%. Niyo mpamvu hano ivuze ngo ngo nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azinjira hera hayo. Umunyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri, aba ni babandi bataramenya Imana, babandi bakiri kure, mbese bakiri mu mahanga. Ariko ntitwibagire ko hari n'abanyamahanga bari mu Bwisirayeli. Aho ntituhibagire abanyamahanga bari mu Bwisirayeli, abanyamahanga bakiriye Kristo, abanyamahanga bagize iki? Babatirijwe bakiri mu byaha. Babatirijwe barahari, bari mu rushengero, bari mu Bwisirayeli. Mu Bisirayeli, Abisirayeli ni babandi bamenye Imana, bari abemeye kubatizwa mu mazi menshi, bakemera gukurikira Kristo. Abo ni babandi mbese bafashe mbese Kristo baramuta, bakibera abanyamahanga. Imana itugire neza. Wewe uri muranyumviriza, ese woba warakebwe mu mutima no ku mubiri, cyangwa uri muri babandi bavuga ngo Imana indeba mu mutima gusa, ati ntago ireba kuyu mubiri, ati uyu mubiri wanjye ntago Imana iwikontorora? Ubwo ntiwaba uri muri babandi. Nyamara uyu munsi umenye ko uwo mubiri wawe Imana iwukontorora. Uyu munsi umenye ko iyo minwa nayo maso yawe Imana irabikontorora. Uyu munsi umenye ko ayo matwi yawe n'uwo muromba wawe ushira hejuru Imana irabikontorora. Uyu munsi umenye ko ibyo bibero byawe ugenda wanikiye ko Imana ibikontorora. Uyu munsi umenye ko izo nzara zawe ushira kamarangi nyabuneka Imana irabikontorora. Umenya ko umushatsi wawe wiri gushaka ibiziriko ari byo bimenshi, izo produit ibyo bitiyo marangi ushira mu mutima, umenya ko Imana igukontorora guhera ku mushatsi ukageza hasi kwino. Niyo mwizo zose zanyu mushira ko ibisheni n'ibiki byose, mu bisanzwe muri make umubiri wawe wose Imana irawukontorora. Rero ntimuze muvuge ngo ntimwabwiwe, ntimuze muvuge ngo ntimwumvishije. Yamara nubwo ugenda mu rushengero bakagutamika ya magambo meza gusa, ngo Imana ikureba mu mutima, ngo we niwigire ngo Imana ireba mu mutima gusa, ugaca ugenda ugafata akajipo k'akaminuka madika ukagenda mu rushengero umengo ugiye hari business ufite mu rushengero. Yamara reka ndababwira, murazi ko Yesu Kristo yagiye mu rushengero agasanga ariko baracuruza. Yagiye mu rushengero asanga arimo baracuruza, yasanzemwe ibintu byinshi bacururizamwo mu rushengero. Yesu Kristo amaze gushika mu rushengero agasanga arimo baracururizamwo, yararakaye, arabimenagura ibintu byose, arabimenagura. Ariko noneho ndababwira, abiki gihe insengero z'iki gihe zirimwo bese barimwo baracuriza mu ishengero. Barimwo baracuruza ibintu bitandukanye, baracuruza amaguru, bagacuruza amabere mu rushengero, bagacuruza amabuno ahambiriye mu rushengero. Nimba rero ubona ngo nuko Imana itamanuka ngo uyibone amaso ku yandi,
ngikubitagure nk'uko yabikoze ubwa mbere, uca uvuga ati ho nta kibazo. Erega ntabwo bacuruza ibyo byonyine, baracuruza n'amakareso mu rushengero. Ese ndakubaze, iyo ugenda wambaye akamini mu rushengero uba ugiye gukora iki? Ntuba ugiye gucuruza ayo maguru yawe, ntuba ugiye gucuruza amatako yawe ngo uyacuruze, ngo umusore umugabo ari hariya mu rushengero yabona iryo tako ryawe hanyuma atangira gutekerezaho ati mbese uyu muntu kabisa ati turahurira hehe. Uko si ugucuruza umubiri wawe. Mbese niba indaya zo mu isoko zicuruza, ese ndakubaze, buriya iyo indaya yambaye akamini, ikambara akamini, ikambara imbese amabuna igahambira, ikaba iri mu muhanda, uzi ko ibiri kirakora iki? Ibiriko iricuruza. Kuba yambaye akamini, amatako ari hejuru, iba ari kugira ngo yereke umusore n'umugabo anyuraho ngaho ko afite amatako meza, kugira ngo igure. Nako kugira ngo bagure ayo maguru ye, kugira ngo baje kuryamana. Ese wewe mu Kristo uzava mu rugo wambaye agakabutura badi no mu rushengero. Ese waho wumva utaburi kuricuruza? Ubu uri kuricuruza hariya hari abajama bari mu rushengero, bariya nyine mbese nabo nyine bari babajanywe no kugura amaguru y'abakobwa, babajanywe no kugura amabere y'abakobwa mu rushengero. Nibo uba ugiye kuguza ayo maguru n'amabere yawe, kubera ko nta kindi kintu kiba kikujanye mu rushengero atari ukuguza ubwo busa bwawe ugenda wanikiye. Reka ndakubwira, iyo ubona uva mu rugo wambaye amabere ari hejuru, wambaye agasutiya, amabere agacagaragara, ukaja mu rushengero, uba ugiye gukora iki nimba atari ukuguza ayo mabere ngo bayagure? Uba ugiye mu rushengero gukora iki atari ukuguza ayo mabere yawe? Hengo mu rushengero ngo ntago baguza, ngo nta soko ririyo da. Mu rushengero isoko ririyo mbere rireze. Nimba ubona ko Yesu Kristo atamanutse ngo azabikubitagura imigere ngo abikubitagure, yinga ayo maguru yawe amanza yakubite kw'inkoni, ayo mabere yawe ngo amanza yakubite k'ubugwayi, niyo mpamvu uri muri degembya no kwiyambika ubusa mu rushengero. Ubu uri murajayo gukora iki? Ngo danga amakareso bayacuruza gute? Ariko se ndakubaze, wowe uri muranyumviriza, buriya umuntu w'umukobwa yambaye akamini, ese ugira ngo aricara neza? Yicara neza gute? Aribumbabumba se? Kuko abafite intumbero yo kuguza, abafite intumbero yo gucuruza, aragenda akanikira. Basore barimo baririmba n'abakozi Imana ariko avuga ubutumwa, bagaca bareba yakareso. Ese umukozi w'Imana abonye iri yakareso ugira ngo se ujyase wewe ntaca atangira kumva yishatse? Benshi muri mwebwe mujanwa no kuguza imibiri yanyu mu rushengero, yamara ibyo murabikora igicecekera, ariko umunsi yamanutse ayo mabere n'ayo maguru yanyu mwanikira mu rushengero, Imana izayabanurira. Murabikora mukagira ngo Imana iranezerewe. Imana iri kirareba mu rushengero, isangamwe amaguru ari mu isoko, isangamwe amabere ari mu isoko, igasangamwe amabuno ahambiriye, ikazisangamwe imizosi, amazosi yuzuyemwe ibintu biziriko, igaca isanga n'amaboko bayujeho ibiziriko, igaca isanga no mu mutwe bashizeho ibiziriko. Ibyo byose mbese ibinyamahanga byose bakabirunda mu rushengero. Murazi Yesu Kristo ibyo yasanze mu rushengero, igihe aje mu rushengero agasanga habaye isoko mu rushengero, yasanzemo ibintu bitandukanye. Yasanzemo ibinyanya, asangamwe ibiki, asangamwe inuma, niko biri n'ubu baracuruza ibitandukanye. Bacururiza mu rushengero ibitandukanye. Uri kacuruza amabuno, uri karekana amaguru, uri kacuruza amabere, uri kacuruza imiromba. Ngo iki? Muri ko muracuruza ibitandukanye mu rushengero, maze ngo mwagiye kureba Imana.
reka ndababwire bene data, ibyo byose muri ko murakora Uwiteka Imana irabibona, yabibonye. Nyamara ubu ufite ubwenge natekereze ko hano mu isi atari wayo. Ubu ufite ubwenge natekereze ko azapfa akava mu isi. Ninapfa nzajahe? Ninapfa nzajahe ko mutabitekereza? Ninava mw'uyu mubiri nzashikira he? Kandi ndababwire ndabibutsa, buri muntu azaje aho yakoreye. Wakoreye mu ijuru niho uzaje, wakoreye ikuzimu niho uzaje. Buri muntu rero azakwamura imbuto yeze. Buri muntu azasoroma izo yeze, izo ateze ntazasoroma. Mugenda mu rushengero mawe n'amaguru ari hejuru, ugiye kuririmba ndiza n'amaguru ari hejuru, iminwa nayo ukuntu wayigize. Uzurebe indaya yagiye gutegera intuza, ukuntu usanga zisa shawe. Ziba zisa nk'indaya nyine, ziba zisa nk'indaya. Ariko none ureba abakristo b'iki gihe, abakristo b'iki gihe basa nk'indaya. Nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azigera yinjira ahera h'Imana. Ibyo ngibyo ubimenye kandi ubyumvirize mwene data. Nimba uzi ko ku mubiri utakebwe, ngo ukebwe no ku mubiri ahera h'Imana, uburasezera. Uburasezera kubera ko umuntu wese atakebwe mu mutima no ku mubiri nta juru afite. Ibintu byose turabizi, ariko twica amatwi. Turazi ko Imana avuze ati ngo tureme umuntu mu ishusho yacu nkuko dusa. Ibyo turabizi neza 100%. Ariko tafata iryo jambo tukarishira hariya ngo ugushaza kwanyu ntikube uko gutsiba imishatsi. Ariko iryo jambo turarigira iki? Tuca turisimbuka tukarisuzugura. Yamara iryo jambo dusuzugura rizatugaruka kuri wa munsi. Ntago tuzavuga ngo ntitwumvishije, kuko byose biri mw'iri jambo. Nyamara kumbura wakira agakiza neza, ukakire mu mutima no ku mubiri, byose bibe birimwo, byose bibe birimwo. Imana ikuboneka atagasembwa ufite no ku mubiri. Irebe ko mu mutima atagasembwa no ku mubiri wawe atagasembwa ugira. Reka ndababwire, nitwitandukanye n'ivy'iki gihe, ntitukishushanye n'ivy'iki gihe, kuko umuntu yifatikanya n'ivy'iki gihe arazi inzira arimwe aranyuramwo. Ntabwo uzambwira ngo uri mu nzira ifunganye ucyambare igapataro. Ntabwo uzambwira ngo uri mu nzira ifunganye ucyambara kamini. Ntabwo uzambwira ngo uri mu nzira ifunganye ucishira kamarangi. Inyogosho zateye, abasore inyogosho biyogoshesha bimwesha, ugacu usanga biyanditseho inyogosho zabo, ugasanga bagize uku akarongo hano ino hose bagize akarongo. Sinzi nimba bari ko baragira umuzingi mu maso, sindabizi. Iyo nyogosho kabisa mutazi kwiyogoshesha nk'abakristo barimwe baraja mu ijuru. Abakobwa nabo ugasanga ino bashizeho ibindi bintu birehuku, nguko ngo nugupendeza. Ugacu usanga noneho bafashe n'ikintu bagashirino kuzuru. Muri ko muratwemeza kabisa. Abana ugacu usanga umuromba bawutobaguye. Nguko nukurimba we. Shetani ntako atagize kubabesha no kubayobya. Nyamara nimwibuke ko shetani ijuru arizi, arimwe aragerageza kugira ngo nawe niwa uzurimbukane nawe. Nyamara funguka amaso, umenye iki Imana Isirayeli gushakaho. Kuba ino jambo rije ririkorera kubwira wewe uri mu byaha, uri kurakora ibyaha, ko wahindukira. Abasinzi, abasambanyi, abanyabyaha bakora ibyaha bitandukanye nta juru bafite.
we wa musinziwe wirigunywa inzoga ugasinda, wewe wa mubeshi wa mucuraguziwe, wewe uri mu byaha bitandukanye, umenya ko nutava mu ivyo byaha byawe uzarimbuka. Usanga abakozi Imana rwose bafashe icupa gisoda hano, bagaca bafata nibiya ikiyeri, bagaca basuka mu isoda, bariko baravanga bakanywa, bariko barajijisha abakozi b'Imana bagenzi be, bariko barajijisha abakristo, ndetse ngo nagasoda ari mwaranywa naho ari mwaranywa iki inzoga niyo soda. Yamara nimutihana muzarimbuka. Muzarimbuka. Abakobwa muri ko muri ikinisha, abasore mukikinisha, mbese abapfumu mwirigwayo gupfumaguza, mwirigwayo hariya mu bapfumu, mugenda kuraguza. Abapfumu nabo ugasanga binjiye mu rushengero, yabarozi mu rushengero, abarimbye n'abagendana uduti mu ntuzenya ahangaha. Mbese noneho n'abakristo basigaye bagendana ibiheko. Abakristo basigaye bambara ibisheni mu nda, bakambara ibinigi mu nda, ibyo byose bakabyinjana mu rushengero. Yamara ibyo byose murakora kugira ngo birakubereye, yewe ntago bikubereye rwose. Shaka ukure, kuko ibitazakujana mu ijuru byose ntibikubereye. Ibitazakujana mu ijuru ngo bikujane mu ijuru ntago bikubereye. Shaka ukure, wihane ubwo buryarya ufite, ubute ubwo busambanyi bwawe ureke. Uko kwikinisha ibyo bintu byose bipfuye ubireke, kugira ngo ubandanye n'inzira iri mwiraja mu ijuru. Yamara uzarira atanumwe azaguhoza. Yamara uzarira atanumwe azaguhoza. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ndababwire, Imana yo mu ijuru ntago izamanuka uyibone ngo iri kiratembera na Bibiliya na mikoro. Ntago izabikora ibyo ngibyo. Irimwe irakoresha abakozi bayo kugira ngo bakuburire, kugira ngo ntuzurimbuke. Yamara ubu uri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. Bene da, iyo ndiko ndabwira ubutumwa bubabohora, ubutumwa bwo kubakura mu byaha, mu ntera amabuye. Nyamara ibyo byiza barimwo barakubwira ntaco bizakumarira. Ntaco bizakumarira namba natoya. Ahubwo nutekereze ku mushinga wo gupfa. Bitekerezeho umushinga wo gupfa. Ati mbese napfa nzajahe? Konzi ko umuntu apfa umwanya wari wo wose uzajahe. Ko icyo witaho gusa ari kwitaho umubiri, amaherena, ibiki umubiri. Ntago uri muratekereza ko icyo kibiri uriko urashaka ibintu byose, ko ibyo bintu byose bizasigara hanga. Ese ibyo byo uranabitekereza? Uratekereza ko uwo mubiri wambaye kari igifuko? Ibyo urabizi? Uwo mubiri uwo wambaye n'igifuko ntaho uzakijana. Ushatse wakwitaho ubugingo, wakwitaho ubugingo bwawe. Nimushake Kristo bigishoboka, kubera ko uyu mubiri uyuyuyu nivu, kuko nta ntamwe uzawujana. Iki ni gifuko kiriko kiragufasha gusa kugira ngo ube mwisi, naho ubundi igihe nicagera uzakivamwe gisigara aho ngaho. Nivyo bihena byose ubitaho, hanyuma ugende, uzagenda aho wakoreye ukiri mwisi. Aho wakoreye ni uzaje, aho utakoreye ntaho uzaje. Ntabwo uzaje mu ijuru utakoreye ijuru, kandi nta nubwo uzaje kuzimu utakoreye kuzimu. Buri muntu mbese azaje aho yakoreye. Uburyarya bubuzuyemwo, yewe ubujura bubuzuyemwo. Ndababwire bene data, buriya buri muntu nikontorore, buri muntu niyirebe ukuntu